Саламатсыздарбы, Универсал Кейджи каналымын катталчылары. Мен азыр Арагандагы Дөң базардамын. Дөң жер жемиш базарындамын. Жер жемиштердин басын билейин деп келдим эле. Азыр жер жемиштер оптом. Жер жемиш жашылчалар канчадан болуп атат? Билебиз. 25'ten zor tutturamın. Помидор канча болуп 20 adam атат? oldu dedi. Оптом канча помидор? Anda nasıl alban oldu diyor. Kuya git. Ben просто şu pomidorun Kızık öyle aldı. Mesleğinde kızık aldım. Канча eкен помидор? 30'da otat. Öyle karop kakı vergin boptu mu? Siz 25 de otasın. İçine açık olmasın. Teplitsanıkı. Baysanık. Siz kayaka video otatırız. Öz mü? Anca oldu. Taşkent burası yani için altta kağız koyuyor. Kağızda bak. Yok da razı oldu. Kağız boşu жақсы болмақ па? Fiş pot, fiş pot. Ondan fiş pot. O kalmadı. Normalde böyle oldu mu? Kaçtan verdin? Yine 5. Ичи кандай, жашыл эмеспи муну? Bağlı oldu da. En güçlü fotoğraf. Ben Кана. oturup satam. Şu içinde sıradım. Жашыл экен. Жашыл экен, э? Жашыл болгондо эмне болот? Öyle sırası kartlarını Нитрат болгон болот. Kalyonka aylanıp kaldı. Ayda şimdi. Не болгон болот? Kalyonka alıp kaldı dedi. Кальон. Yolda. Bir Кальонка калып экен, ичи жашыл İçinde de болсо. koyarken Ичи жашыл экен, ичи жашыл болсо нитрат көп болот экен. Belgili zaman sıra var. Ya nimesini kaçam? Mine elden aşırı sıradım bir sen olsa da. Bir sen olsa da aşırı sıradım da. Tavlayayım mı? Niye vermedi dedim o. Ya 20 metre sırada da optum ben. Ben hatta geldim sizlerin arkadan. Tavlayayım bir sen koşsam bile Koşun yani. Ya yok ya. Yersin mi? 25 sonra bu mekalattaki size boş veremem. Yok bizde de satağız ya bunu. Şakarak mı cevaz ya bunu. Bize mantıklı adam mı? Kasa bir eksen kulun kalak şey. Aşırban. O böyle koymaz. Kilit takın. Rahatsın mı? Ye. Оптом базар эми башталды ба? Neyeceğim 5 karapasını aldım. Бул жерде помидор базар кызып атты. Нутабар канча деп атат? 22'ye vermeyip. 22 бербей атабы? Бирок наркы портерде 25ке бербей атат го. Analar ilaçını biz tutuyoruz da. Doğru 25 porsiye zoda biz satıyoruz. Tarlasın alalım. Наркыны 23ке бербей атабы, по-моему. 23 kıldım. Аны ба? Жок, 23ке бербей атат, по-моему. Мунун ичин жеп көрдүңөрбү мында? Ичин жеп көрбөйсүздөр ба? Жашыл болуш үчүн. Жашыл болбойт, теплесе жашыл болот. Теплица. Мына жердики мында? Жер фонду теплесе болбойт. Болгарский кимики? Болду сатылды. Канчадан саттыңыз? Болгарский. 20. Килограмм 20-дан саттыңыз ба? 20 сомдан. Килосын дейм. 20 сом сатты. Оптом, а? Оптом килограмм 20 турба бул жерде, аябай арзан турба. Араганда. O'zingiz qiziq. Өзүм кызыгып. Мына жердики окшойт, а? Mana jerdi pomidorsi mana. Hozir uzilib keldi. Ичин жеп көрбөйсүзбү, кандай экен? Ochib ko'raylik. Жашыл эмеспи экен? Yo'q, ona aka. Ачып көрбөйсүзбү? Kamini aytingchi mana. Дамы башкача болот, а, жердики. Jerdiki yaxshi bo'ladi. O'zi jetilib pishganda mana. O'zi ham uzilib keldi. Нитраты жок, а? Бирок мындай жашыл эмеси менен, Aka, qanchadan bu? банктары менен теплицаны кылчу эле бул жер. Qochirmasdan ayting, qochirmasdan. Qochirib yormay xaridorlarni. Qo'qitmasdan. Taglari ham shunaqa yaxshi chiroyliga bir xil aka. Oxirida sotayotib qiynalib qolmaymiz. Qanchadan? Maydasi qancha aka maydasi? 20 so'm. Nechta bor? Ha? Майдасы 20 сом. 6 tami? Помидордун. А чоңдору канча экен? Hozir bog'da bilib anani aytadi-da bular. Bir-biridan turib. Hozir 22 chiqdi. Мынанын майдасын 20 деди го. 20 12 oldi hozir maydasi.
Майдасын 12 да қалышты 12 оптымы. oldu ana maydası. Qanday? 20 деп қымбатырақ айтыптыр. 12'den altat, 15'ten altat, 18 çıkartat. Arıq türlü çıkarttı değil mi? 12-ден баштап. Bakın, hazır 12'den aldı. Оптым 12-ден баштап. 20-ға чейін екен. 20'ga çeyir. 20 сомға чейін екен да. O narxıl yani gitti. Ana. O'zi sotasizmi aka? Aka, o'zi sotasizmi yo birov bormi? Қаншадан деп атасыңар килосын? А? Килограммы қанша? 40 kam bor deyapmiz. Қымбат емес пе? 40 kami var degeniz, значит 30'ga 25'ke bereveriyor. Kami degeniz, значит ular 40 deyip dagı, значит jarimi da. Suratga chiqib 40-тан жарымы. Bu Bishkek emas, aytgan бағада unchuq olib ketar. Bu yerda 80 desa 40 ga beriladi. Oşan belgilib qo'ysa. O Bishkek emas bu. Aytsang qancha tartib ketar. Bu yerda 40 desa, значит 20 ga beradi. Yaxshilab surasan. 20-ға береді. Yo, просто aytayotganda, bunday oshunday. 20 olsa qancha bordi, qanchadan berasiz? Жақсы екен. Yo'q, qanchadan berasiz marda? Мына бирок көбірек емес пе? Көп қой. Bishkekka qirq жетеді. Бишкекке жетеді да. Bishkekka жетіп, дағы 2-3 kun turib berasiz. Bemalol turadi. Bo'lish qancha berasiz? 35 beradi, men ham olaman. Sen olarsın. Yo'q, просто berkesa deyik. Шабдалны қанша деп атасыңар? А? Кім екен? Шабдалны қанша деп атасыңар оптымға? Мынаны шабдалы. 50 doldu. Сұрайсыз да? Сұраймын да. 25-ке болу? 35 desa berib o'taman. Оптым 35-ке беріп жатыр шабдалны. Мына стиль ушундай да шабдалны. Бұл 40 па? А лысый шабдалыча? Лысый. Мына жылмақай шабдалы. 50, бұл 40, а? Сұрайбыз да? 35-ке беріп айтасыз ба? 40'dan berib. Баклажан қанша болып атады оптым? 15 болды. Арзан болып атыр, 15 сом дағы кемі бар екен. Кемі болғанда 10 сомдан бересің бе килограмм? 13 сом. Қанша? 13-тен бересің бе? Қанша болып атады пияз оптым? Қайсыңысы? Жоқ, мыналар бар еле, қандай бар? Чоңы кичинесі бар ба? 18-17-ден ба? Майдасы қанша отыр? Майдасы. 10 сом. 10 сом екен майдасы. Чоңы чы? 17. Кемі болу? Түшесің өтін? 17. Слива. Сливаны сіз оптымға қанша датасыз? Otomul bardığını alsa егер 15'ke berdim geçerli. Bugün de boşaltıyor da şey. 17-18'de satıp algan bardığını algan adam olsa 15 veriyor. Бардығына 15-тен Turuşu беріп boyunca algan olsa veririm. Sizde hazır қанша бар мында? Budan var ya bakta var 10 tonda bile çıkar егер algan var. Nazır. Азыр бұл жерде қанша бар? Bu yerde az 300 Примерно kilogram var. 300 300 kilogram. kilogramga жетеді o var. Bu hazır 100 свежий. Свежий екен, а? Hazır 100. Gündelik үшін lazım. Buna maşinamda bir Күн сайын эле алып келесиздер. ikinci maşinamda yakat yok. Buna onda var. Ким дегенди немеси? Бул жерге дагы постоянно алып келесиздер да? Ооба, эгер алуучулар болсо үйдө бар. Үйдө дагы бар. Үйдө багыңыз бар бүтчү. Ооба, үйдө ушу бир гектардай бак бар. Айылдан деле сатабыз. Бияка Араванда, базарга деле чыгып, араваны тепе болгондо, жаңы жол айылында. жаңы жол айылында экен да. Жаңы жол айылында багыбыз бар. Үйдөн алып кетсек канчадан бересиз? Үйдөн алып келсең, ал жерде тердирген немелер бар, аларды чыгарып берип сүйлөшөбүз. Бактан азыр беребиз. Россияга жөнөтөсүздөр да? Сөзсүз бул Россия тартат, Бишкек Казак тартат. Казакстан, Россия, Бишкек. Эми бакта расходтор чыгарып берип, келген кеткен берги базарга келген кеткен расходтор чыгарып түшүп беребиз акчасын. Жакшы экен. Жакшы. Сиз
oптun berip atasız da. Sizde dağı bakta örük var mı? Öregi mi? Ha, örük bak. Siz optum alıp satasız da, kar optum beresiz. Satmayayım mı? Ha, özünüzdeki mi? Özünüz. Berip da. 30 de otası bak kilogram. Kemi bulağı? Kemi. Kança? 15 mi? 15 mi? 20 al. Optum da 50 som da. Hazır buna emet edile, oşto dele 50 som bu. Oşto 70 son. 70 som da olma. 50 somunu düşürüyorsun. Bunlar var mı 50 som bu cem ayda çoğunlar var. Sordu kanday sordu. Var olmadı. Sizde şamda alınca? Vallahi arzan. Kaça? 25 yetmiş. Buna mayda almalar. Mayda alma olsun. Kapat. Çoğun doğru 30 he buna canında. 30 dediniz mi? Bunlar 45 deniken. Örüp baktık mı? Özüne örüp bak. 20'dan ne? Kompot koyacak çok da variant. Endi ko'rishingizga bog'liq. Kompotdan qilamiz. Ko'p qilib olganicha bir sotgan chiqadi. 20'dan ne kilogram? Tushib berasiz da? Tushib beraman. Mana shu. Ko'r ekan. İyi. Emin qancha o'tadi ekan? Vishnya qancha vishnya? Cüzüm sizden mi? Geçko. 50 son. Vishnya qancha so'm? Kaçadan biraz var mı olsa? O, chaqasi. Bunlar 3 ayın alsa kaçadan biraz? Nima deysiz? 3 ayın alsa kaçadan biraz? Vishnya. Canım lan Chaqasi sen olsan ya. kim var deyip. Qanchaga berasiz hemen? Glasda. Glasda qancha berasiz? 200 so'm kami bor. 150 ga berasizmi? Beraman 150. Qancha chiqadi ichinde? Bilmadim. Bir xil. Çelegini chiqarib qo'yamiz da. Görüş hakkım var o. Ha, bor, ko'ring. Aytib qo'yaman. Juzum qancha juzum? Uzum 50 so'm. Hemen mayda tutup koy. 45 dan beraman kerak olsa. Qirq optam bor. Ha, o'ttimga 45 dan beraman. Shaftoli ham bor mana, bu ham 50 so'm. Olma ham bor mana, bu ham 50 so'm.